mingi. Yes. Ono metekero ri kusina rio ko what's trending. Kayo kero muntu ngatindi people abantu bakonyo kwana. Yes. Lakini narengeret kendi goro ya music. Narengeret koira na music. Nende natagete kuba part of music. Yes. Because I hated it. Kero narengo correct Swahili, it wasn't responding positively yani. Nare konyoro ibuna ntagete yani musiki ogende tori ko ende iko. Yes. Nkaira na Nairobi. Lakini wana kero na bera Nairobi. On a one Sunday. Aga idea kakaanza kucha. Ngosoma na aringi. Yes. Kakutiganda chori mistari yangu. No mwana oneno aringi ari kunya gucheza cheza. Lakini bunda ka chorus yako kachete goka. Yes. Na maite it's song. Yeah. Okay. Totebi yango kana kyao is the feeling kyagero mate gwata bagana kitinde pepe gwa osogeti go tu. Wona iganto koroche mbakana aralinga seti litkoli ara no ora singa seti media tuang no ganda teko genda. How is the feeling so far? Tindi people kwa ngete like exposure as an artist. Yes. Yani woke kwa yoneti like we sugumete I didn't push it. Yes. Yeah. We sugumete. I don't regret kokokora. Because and I don't regret switching uchi kokora kissy music. Because I feel like now I'm doing the right thing. Yes. Yendo ego chikianga pressure ni skuru yoka. Okay. Yasengenjo ninde skuru. No muiboriende. Yes. You know. Abasani abanga konyorangana kibago tebangana kintu tu atware tomunguso gotia samangana music industry. Konyorangana kiabantu mbarorore talanta okoba maybe sokoro ya gaterre. And bago so in the music industry kiagaranga sokoro na gaterre. Is there any family member gotera go say is just like again take care with kuba senkoro yao? Actually abantu banga nabantu baso of education way. Yes. Ntata na kaigura anchete gotenga. Kare. Etanzia gwaka. Anchete nero anchete na kaigure ngorenge into music but no mwari morenge. Lakini na anchete music. Lakini nchebu nango kina. Yes. Korunse music it was in me. Yeah. Igo konyorangana kibugwa kwanire tatomino konyororengana ki abaigoli abange sana kero maybe umwana moirete skuru akamubeka maybe a university na ndo so kumuigungana kio soire gotera so soire gotenga abaigoli abange mbaroro kabisa gabako imukiboko timba tingana ki korwa se side ya abaigoli bao mbanchira ntebu na yo so samangana music. Actually music nansi te gotera kinde form 2. That's 2010. Na ringe go soma Sintreza siri tumbe nyangoso. Ngachanga record ya Kanga Records. Na ringo reto gotero kwano gutangana na Dr. B. Gotero kwa gutangana na Okoroku. Okoroku Mr. DJ na record theater to. Mambo mbaya na kwa record girl but rinina secondary nare. Okay. Yeah. Okarua secondary okande studio. Kerona secondary ngakora form 4. Kerona kora form 4 na takiri ko iro university ikabanga ndemo university but Nairobi campus. Okay. Nari bandu setika bagatanga kera kwenda Nairobi like mbona ti studio na chitange media nini bintombiri atanga. Yes. Toko ko support music mini while kogendre toswe koganye toswe school. Nkagenda brother yande bakangira Grand Pa Records. Yes. Gotera ngor kwa gachesirwe kesa before KB. KB nere on identified yani korugusiri irende. Yes. Kware kunitareja. Kwa gachesiri KFM. Yes. Radio 1 FM chiri cha Nairobi na gusugumete. Yes. Ngwa megetinga ngarokane ngaseti. Yes. You know abantu bande mbari bakomaite that's 2014 2015. Okay. Ego nare ngo musani Grand Pa Records. Yes. Egekeran ogotera ngororo na korete ngakora na Dufla. Dilgon ha. Dufla Dilgon. Lakini rene nchibono mwiseka mangana agachiaga nsarekera. Ngachinga tigana na nonye no kukurusi nanya kukurusi abana bagwakanirite. Okay. Yeah.
Anyway, nkomanya tole story ya waso wagari sana kiagera maite mbaroro na igaba gotebanga na kintu te tuntu bwato mo sana bogotera na inde na roro bona igo kurigeretio mwana nyaruka na roro bona igo kurigereti otete maybe abe bunaye timaitinga na kiujumbe kiuraba ibintu bingo kuwa na tole enyuma twanyorera mangana amayia asenchira yo wengendo chingana kichi ateti daika ibiriga jirage tinsa kiana bado nabogo tumali swali yao wetrase Facebook tutaragenda gabo twango channels chao maybe cha Twitter, Instagram na Facebook. Facebook Nyamtestela. Yes. Instagram Nyamtestela. Everywhere Nyamtestela. Okay. Yeah. Anyway, yoranga na kiumo chomo tigere tole live se Kisii FM TV okwenda se YouTube origi Kisii FM TV na bogotora tole studio gaiga tigango torara kunigaiga tindi people kwenda na torego cha bado maswali yao na bokunya tomago cha 40122 bado na bogo twakire simi kwenda na torego cha njendoke Masai Bethany Ramara DJ Reels on the ones and twos enero enka yomogusi Esaiga yomosae Estela Nyamta Body people, excuse me, baby. She's like Queenie, body people. Eba wike Tony, body people. Abaga kaba, eba wike Chiro, body people. Abanto besike, gaki bati okumbata, bangina baito.
status single barusi birabi babe kachirongi abantu tunyiranye chingo bachito Tindi people Ninde people Gakina chenga kumbata Vyate vire miakane meke Yes, miakane meke tindi people. Stella, nyewe tigano do your performance. My mother. Total madness. Why? I'm a mother. Secondly, there are other ways you can do your performances best. Thirdly, lazima ujiangalie like skin color yangu ni gani. And yeah. So you're saying if akodhange kwa light skin ingekuwa tu okay. In a way. But you know with the Kode story ya Kode hata tukianza sahi we can't finish. Yes, because if you follow her the clips atuwezi ongelelea. Sometimes I wonder kama kuna familia. So for me, I have a big family. We are 14. In fact hata Facebook nijaribu kuweka kapicha naambiwa toyo. So like my brothers are there. They are watching you. I can't do. Hata kama niyo muziki sasa nitaachishwa sasa officially. Wacha tutafute yako there niko na yake. Yeah. Sijui kama atachukua simu. Haizi kosa. Call police. Because alisema like saizi media mnanitafuta kwa. Mnampigia sana. Neliox amezima simu tunamsumbua sana. But alisema yeye ni entertainer. Always expect a kama pastor. Okay. I have no problem. But some things they are just unethical. Like for us as Kenyans, you know. Angekuwa mzungu, ingekuwa sawa. Beyonce, Rihanna, you know, wale ni sawa. But in a way unajua Beyonce na Rihanna in a way ni kama ni role models. But now look at the positions that those pictures are being taken. What if so you watch it's just a full stop. I can't. Stella, tima tinga wasani mbaro robona igatuwa kwa nanga bali bakurigirira maybe batete ko swasamba na music industry. Yeah. Na ndemo no tuturara kwa na girl child. Yeah. Emphasis ya bekiru sana kubekunga na ki girl child na bwentabe kwa support ga. Yeah. Na mostly kero toko maybe chief function chinyinga kero maybe chiko ko rubosongo gaiga. Gota kabale babe kanonyo no musani no swat na ro performer at least gender equality. Timatinga na ki advice curat ora bali baiseka bono batete ko swaso muski. Actually abaswati bagusi baswati mbaya. Aya. Yeah. Aseki. Nabiri ingo karu musiki from 2014 like kerona ansite gucheswe gesa. Abuna mitri like Diana Orio korete na visitor. Shori. Na inche. Okay, nabura nyara abandi barororo batiti manyeti. Yes. But like abaswati gusi inki yako garaba I think naenda mazingira yoko kinerigo. Okanyaro monto gasako reform for. Is it like nelinga na kia basani abasache to bamuraba barabange babo maybe. Okay, barabange mbaka ego sinyungara kyo muswati yago swagati ga penya so. Biya sengencho. Keruru muswati yako identified kando. Yes. Tenga musacha umete competition era sabasacha twanze ukwana bamuraba gusiba we suguma bande nto kumanyanga mbare. Because personally I know them chigurupu ntororora bange. Yes. But female valen binarororo ne radio gospel. Female nabake
So nyoro moisike karis out there. Utagete like obwate talent. Yes. Just like put it out there. Yeah. There is like bantumba yobasbat ba otera. Obo bambore boriga na kibonongo so stage gari. Tibaiti ko sai kwa botwarete. Nje na botwarete dirubono metene gesweli na legotera. Bwoba mbware ngoro because the competition ya ngoro ne banga na baswati you are so many. Yes. Yeah. Maybe performance maybe chi concert nchiro ro gwa chirega na gaiga. Yeah. Nchiro ro maybe okorangeri guno nyambo tuko. Yeah. Chiro chiambo moga so. How do you manage na dena kiko balance ya magana ya school kwa balance ya magana yo musiki na kwa balance ya magana maybe chi concert echo kwa rangeri go. I think musiki nkota koma ntonga assurance like ritukogete nsagete nini. Yes. Nchebwe kana bonkwebanga. Amangana ye school nkwenda na kwa nani administrator. Yes. Namutayaya wansere itukogete na itukogete tinka hiyo. Yes. Just in case nyora matemo gago cho mwarimu atebe ayengo music birasbiane birenga usinirenga kwa nyoruri na bwa information yakera ko ngirororo na kikinchuga turi gukora matemo on tete at least now in a position you wisaransira matemo. So sometimes I get scared yogo kogende bintu bunebyo senye nchutingo takamiss matemo. That's the biggest challenge. I have to attend classes like daily. Okay. Yeah. Anyway, nero enkayo mugusibone go mwancho motegere ntete turara igore GCBG gatorara kuana naye okwane amuno musani itobwe ritugoria rero meta banta bange bakumike masere rero ngai kwarusi musbatire rakariko kwane studio on a Friday atabangana kigusige gantu bwata masasago chatera nelingana ki otabirengana ki masasa gana babwente ebe kasige takorekana asoega igana lya konyora limelight. Anyway, tatendara bwata tsimicha ibire satoiga egentonkero robwata again Estella. Yeah. Mate wagote bangana kigero musania gocha wikati chene namageni na ndekero gocha namageni tumaitengana kia mageni ayune ntekia sana na nde kono tonotote bingana kisho no bwate bado gikado after gwa korega iga na nde is it like bono na media tour ya eko raga go se bado nkogendro na media tour akirende tiango na rai korora tisi migega ndara kuana nayo motegereri ori otegerete bono igo otegerete Estella Nyamuta Kisi FM allo Kisi FM allo Kisi FM allo. No mantani. Yes sir. Ana mbona wewe kwenye chama cha msabati? Hello Estella. Hello. Udani kabisa ngo wakirambia mwana somo kyo bwate to terera. Ono matwali mbwate na biroka. Matore industry bwate competition yere igoro. Ano challenges kicho wetera. Hello? Yeah. Ningo tegerete. Alafu ono musikio owi kwanyora nga bono wansire go chiesu asereti. Number 2. Hello? Nako igwete. Number 2. Bono kati ya April na Akove. Nani unaweza fanya collab na yeye? Maswali mbili. Tuanze na challenges. Challenges tingo tanganje na ite challenges. Yes. Kiagira nchuma ite like gusie nansi tuko chesu kero na ringa go so kya materarie Kiswahili. So I made relations na bantu wa media. Once media chance cha gusie except eye. Yes. You know. Abum bari ngoro chinga kichiri tware once chinga kichiri cha gasu. Yes. Twakaumera nire Nairobi. Yes. Twakora chi meeting. That was the time kwenye naso kiribya. Yes. Yeah, tingo tanga poni in fact yakerona chagusi kotera materagusi it's much easier for me than marketing myself countrywide because media radio ne chinyingi like pushing your music yes everywhere. Yes. That's a big challenge. Lakini bono maite like we see it's manageable. I had to do like audiences like analysis. Igo kerona mwito kora matera yeke kusina maite target yani audience nere. Yeah. And for my music I think I'm targeting general like umwana monto manene, you know. Yes. So nche tinda twara challenge yo weka matera na se
media ya usi. Yeah. Okay. Kati ya Akodhe na Avril. Ngorochora. Definitely. I will choose Avril. Akodhe, okay, Akodhe na batokotera nere lakini I'm promise no ratchetness iko. But yeah, I like her music. Okay. I'm not against it. But Avril, she's more brought up well the way in Korora than Akodhe umete Akodhe. Yes. Akodhe no muntu bwiga mbere tene no muntu teyora munyare. Yes. So like that's yeah. Tingo munyara ntoko igwana napi. Okay, it's okay. Abato kwanjera na chibe bidadis na bana yabai komi. Anyway, bado Kisii FM allo. Kisii FM allo. Kisii FM allo. Kora tarenge tiyari kugamba Kisii FM allo. Awolandi. Yes aya. Ngati masai. Waire buyo mwana minto. Nyere mugani ngampenere. Namoire simi. Ayo mugani. Enaki. Biande la wekeji sema chega sumada na wini agotoka. Bono jabadengo ko sana. Erita kire anyo mente kabisa oligino abasani ku bisumu ati kurabo na baruma ati banyo ngotara nguko utima zi yani. Okoteli ogiteli omugusi ipiri gya kabisa. Alafu mege tukende. Fujo mweyo kanera wasokiri na ana matera balondaga ni konyonga kinda konyole. Santi sana ngoira naliara macho hayo maswali hayo. Yes. Amatera nasokiri ayeke gusibori nabere nendo sinabwate chi video agotero kutanga ni kori tindi people ngobwate video no ere YouTube. Yes. Ekege nigesikwe abantu bamanyire audio ya chire mono kubwe video bantu mbamaitiko se video nero. Ekege nigesikwe ngobwate video yaye no check YouTube nende nabo subscribe se channel yane kuru kunyamta Esther. Nyamta Esther ne eriane personally like erine eriane. Yes. Music yane konyora. Gosengu kwa na tore baadaye tumanye ngayura anyore in fact no nyende rero. Okay. Yeah. Okay, Kisii FM allo. Ay masai. Ncho. Nakibuita wa studio. Waire buya. Eta ni mambo. Poa sana. Amoga na embu yore. Mbiaiga. Bona mwataje bosongo jitu kwa tamo cha tamago toka. Yes sir. Bona mete masai ya matera ege bona mona ya dokia ide como megi kutoka mumanya na hotelo kuna tindi tipo. Yes. Kwa so mitandao. Kwa kinje bona ya tana hotel na materi. No ari ga motevi. Ayo mugani. Naki. Bona ya tana hotel yo tie tindi kabisa. Alafu nende tutageta matera ayechi nguru kabisa to chio kwa moyo to matera mayamba ya. Ya yetindigo kumoyo. Marono kwa yete kwa grabinda ase alafu to ka tijaba gache. Okay. Makamba maitenga maro wanga yogo toka. Kisii FM allo. Hello Mansan. Yes sir. Waire na peta ni. Waire buya. Magani mbiare. Mbiande. Oyo mata na bari kurukera. Imeyanya teki omwana ingo mapongeza. Yes. Edi ogira bwatereri ya nando mwana no yose to tigato muamo kinani sani cyanga tigati gato wose teki to tigore. Nyacheki naona renke mambi goro naona renke. Mna maite baba gakireo. Hello? Okay. Awate waire tisa kore neti ya onya cheki. Kisii FM allo. Manzai. Yes sir. My brother waire buya wa studio. Waire buya. I am James Yombana Vareto Tomogrango Iringarakini Sabaka Trikilo Salam Club. Yes sir. Yante matero nganya sa na masene tia serio girigi ya. Sasa ya matera emuna tabaka ya itai go to gemba na otro kunyanyora. Yes. Bona rende tingora wa mindu na bara wa ngongeza singe jumeki ombetele. Sawa, waberuboka. Arabadai. Yes sir. Bara. Mzuri sana bwana. Huyu ni soko hapa mware kutabaka Afrika Salam Club. Musani na wale ya korara mwakirango pongezi yino yumo bwatu. Na mo pongezi ni kirabu ngere yoro yo moyo. Hello Masai. Yes. Yo jamo ko disoto tabaka Salam Club.
Omar ko yeto como tuongeza kabisa na como taraja che club geta maximum club. Yes. Na madora ato leto watu aso. Okay. Asai. Oh. Yo no ni papa che ko rafiki ko salam club. Ndio kwa jana hata kwa madoro yunga tabaza ko kumaya. Yes. Agenda mutu nandi tigata ara so bagara so ko se market ya matera Thank you. And ya mana. Okay. Hello salam club. Jawa ndo chino moteri na wato munguso. Jawa no yentro ko bong. Kisi FM timaitinga. Tindi people buna gwate bangana ki ne gwari gete igotu timaitinga na ki ande naroro kwarangire tuguti show kaenda okoba yogoteroko. Kerona sogeti tindi people. Yes. The fans bane na wako appreciate and they want me to go perform. But the biggest challenge here rengenga, you have only one song. Yes. Na kyoko manage go perform those minutes. So that was the big challenge, the biggest challenge na nyorete. Yes. I accepted the challenge. Yeah. But yes. Tingote hanga na nyorete kende. Of course na nyoreta fans ya bange sana kurwa America. Abange sana nkaba close na politicians wausi. Yes. So definitely mkono ilirudishwa. Okay. Watu bonega diaspora netegerete. Yeah. Tutarachi gukwana. Okay. Nkoba kwani ora wa diaspora. Sana. Engoma yao enyiri tukoria rero yakoreta gaiga. Togote bonga media tour gwikochi chenege nto tuimokere tigocha gege ngoma yenererie. Ogotero ke gokoro kunga ekegeni gesikwe. Yes. Ekegeni gesikwe. Ne kwere ndete itenkong sana lakini ekegeni gesikwe. Yes. Everything mtumiete kiagera ni ntagotebi goikomanya. Yes. Marumbini by Thombi. Yes. South Africa goteregete go 90s. Yeah. Wono nkarwanga tikandete a flavor gete ya gusi. Yes. Nkago like ngakobe kabuya kugacha ekisi version of it. Yes. Okurukunga ekegani gesikwe. Like celebrations must be like treasured. Wekachisiku. Aseki kiagero ma ten tunto na rotegaro tu achire kegani maybe negento geto to sibe mapema toruga. Like omete obogomoboto menyete. Yes. Not every time that we go through sad things. There are moments that we must like celebrate. Yes. Graduation umwano iweru chinyangi nini you know. Yes. And then na rigere ngaro gusi yeito beginning ko babire sana. Beginning ko babire nende chi events ngoba chile held like ngarwanga yaya. Yes. Tindi people bona mangana tindi people tigatora beka gochia nganda tera mangana ye bigani. Yes. Mambi na mambi ende to komanya gusimo ntongo korare nyangi monto graduate yare digere na baraba nyar kugotumia. Yes. Yeah. Okay. 4012 gaya SMS line na mongwana naro krokunga ondicho krochise bacho gembago tabangana ki oligere video you as a YouTuber. Na ndago tabangana ki inkyo target dancers na ndayo manyene to igotenga se video you. Mangana yo gotenga. Nje no moteri tindi gokana. Aboko okoegwe sauti. Yes. Tingo tanga tindi ko nyara gotenga. Tima itingi kiandiete. Lakini amangana dance and see challenge na nyorete. Yes. Ili tuko twari go shoot. Natakeri go shoot eri panar. Omonto twabugeti kamera. Yes. Agaika katoruka. Tanga nyore mu go shoot mambi. Kamera yemo gwa kanera bya. And it's almost 15,000 ko high camera itotumie tabo. Yes. Yeah. Alafu bona abantu mete like schedule chabe babe get like next weekend ngo chiko shoot barenge. So I had to look at location within a day. Nkanyora abantu na rekonya ngatema ko organize. That's why
dancers they didn't appear because they didn't fit in a schedule twabwate. Mwancho motegere ntokuwa na mange tialo turara kunige ntekege ni are trigo chagega auto bangana kekege nigesikwe ayo monyene uri igwera tumanye ko igure kerato igure nteke gas ni niga tumanye ko ira na gocha erinde nera matena bwate bangana kia bantu mbare babiro batatu nera akwa makwani na ndendo chegega bintumbire bire mesaga igante bingana bwate ticket gaiga abwente kwenana timatinga ni chaki ko ira na turego chanero enkayo mugusi egento ekeya egento yekoro kungana ki ekegeni gesikwe na kieke kurwaso mwana Stella Nyamta. Brand new and good for you. This is a blazing new joint. National holiday togokere, tofauti zetu tuziweke kando. KCFM Maigo mocho motegere netenge tengo yoka. Nasema kwamba hapa ndani ni kudensi tu. Maigo mocho motegere yoso KCFM TV bono igam sweating.
Kegani gesi kwene gento egeterera amo Nestella. Anyway, engana yao ya mwali oratevi chifans chiao nerelia iga. Kwanza ndataka kurusikiza tune chords chia Tindi People asengencho chia sogete kerogotera wachire mono. Yes. Oyo tagete kubeka Tindi People ekegani yeskwe Maigo mocho motegere netenge tengo yoka asema kwamba hapa ni kudensi tu. Maigo mocho motegere yoso KCFM TV bono igam sweating. Kegani gesi kwene gento egeterera amo Nestella. Anyway, engana yao ya mwali oratevi chifans chiao nerelia iga. Kwanza ndataka kurusikiza tune chords chia Tindi People asengencho chia sogete kerogotera wachire mono. Yes. Oyo tagete kubeka Tindi People bunesikiza tune nabora nyoro gokorigitanya gokonyora. Yes. SMS enambere 856 4046. Yes. 856 4046 Ochia se number 811. Onyore Tindi People bunesikiza tune. Okay. Alafu ase fans bana abo baratake konyora gusabu konye bagutaka kondora yingotera guse ingo perform live. Yes. Rero ngolonchi ndogotera ukukwana se club gekurukunga club Rangers. Ari stage ya Kisita onase vuvusele riengoro ya rengi. Wogo ikabwe stage no konyora club ikikere. Yes. Bacho botuko bwa rero digere bangonye ndoncho gotera ukokonyi digere nakora kugokore buya buna Tindi People. Nechi ticket go ikogore buna details chigoteba. Yes. Tima tinga na bora nyolenga na kia bantu mbara orobone bagotegere tuma tendo bagotebanga na kiura igwa ike studio to kuto kwaneti. Maybe ngwatu muna bantu babire iga maybe your mom maybe your anybody batumuranga maiga. Ndatuma maiga gucha bantu asa bantu banyacheki. Yes. Kiagera ari naonga. Tata na mama. Yes. Na kitatu minagoro. Akoro kumugaka Nyamota, James Nyamota ari ngo mwalimu. So ari nyacheki. Yes. Na mama Jerusha, Obiri. Yes. Bamuraba minto and then abantu bechi pigi sana. Yes. Asante sana sega simongo kora especially as Tindi People mwako marketed sana. Yes. Chi DJ. Alafu na bantu like at large. Yes. Okay. Inobwatekene nandekia mwali obosha pamoja na into. Alafu fans ba nembare bali bakubolinga ibara nyore chi CDH. Yes. Enamba nere mbwate ye gasi ya music yoka. Kero tegete any question anything to do with the music. Yes. Na boko ngakera digera na go direct no any CD nga yora nyore. Enambere 0704 127245 0704 127245 lakini strictly eba mangana music. Okay. Yeah. Santi sana na ndeto gwake ile ngambo ya mona sogotara studio ya KCFM gakikura twara na ndege ntokende tuwakwariganira sana. Feel free abogo ndikira SMS on tabigana kimasai ani ujamu izia torana na kitogo beka na tunyago suka mutwamo. Yes. Na kirembu ya mona soko ngarika. Asante sana. Twarenga mono musani umuswati gaiga. Matibago chabate bagana ki wasani kisi wasichana vipi. Na waro yogato tabagana ki ekererigo. Ekererigo nero KCFM enka yomogusi bali bonse bali kama swali gaiga. Asante sana. Tutaturara so gaiga turara kuniga nteke kia stele nteke ya. Alafu tumanye kore na se countdown. Bado nyiraga na kia time nero ro airtime nimbwate gaiga. Yeri bwe ya monko na lakini naendo bado stela nange
ngete chitiketi gega nkwenana nyore mubwate chitiketi mukori yumungwana na roro nkwa chitiketi chira kirende momo itara kirende rero Kisii FM enkayo mugusi Kisii FM turamona Bethany pamoja na DJ Rilse njorangana kinoto live ase Kisii FM TV swango YouTube gari bone gato ligereri bato tabana ki enka niyo mugusi gendra gotegara Hi, hi.